ku agawid at tulata taparaken ka tiragsak ang marikina. Dito'y pusok sikat iyar ara sa asna kinadungo nga impaay mo nagpaiduma. Wen biyang ko agkawit ak tulata tapno kagek nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawid ak kitagawid ak tulata tapno di ta denam agbyag manen di arapapta umadawak tipigsa amang tapaya ititunggal adang tinalupoy asaka. Agawid ak kitagawid ak tulata day di mangga nakaikuritan tinaganta isut sa niyan asibibiyag lata di kari uray dumteng tinadawel apanawen dintu mamkin. Wen biyang ko awit ko itat malaygi uray inawis na ti sulisog jak nagkiri di nakabaelan ayat ko ken ka nasudi kasta kumamet pamateg mo din narupsi. Wen biyang ko agawid ak tulata tapno kagek nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawid ak kitagawid ak tulata tapno di ta denam agbyag manen di arapapta umadawak tipigsa amang tapaya ititunggal adang tinalupoy asaka. Agawid ak kitagawid ak tulata day di mangga nakaikuritan tinaganta isut sa niyal asibibiyag lata di kari uray dumteng tinadawel apanawen dintu mamkin. Isut sa niyal asibibiyag lata di kari uray dumteng tinadawel apanawen dintu mamkin.